ام یکسر بری خو بدن شامید دماکو سروک فرانسایج اوتلک شامید درکت بری خدا کوشکا سرو کوماریه لناوندا شامید تقین چیبون کوشکا الیزه اشکره کرکو روشا ماکرون باشه پشتی و تقینه ماکرون او شرا به هفره جویان لناوروکا جوینه نهات اشکره کرن حتی نهاجی تو آلیه کی برسیاریا تقینان نگرت نسر خواه شام بری چند کلیان ایرو بری نیورو دنگ دو تقینان پایتخت سوریه هجاند لکوشکا الیزید بیجه ماکرون او دنگ نبهیستیه ده دماک شاندنا دیمن تقینا یکم ده لورتا باجاری شامی تقینا کدن چه بو بری وی تقینه لبالا فرگاه شامی موکتا سور هات بورا خستن وزیر کاری دروی حکومت وگویزا سوریه اسعد شیبانی چاویوی لداکتنا میوان گوش پاریسی هاتیه ایمانوئل ماکرون سروک فرانسا جبالا فرا خدا کت و بویه که او ساربونا دیپلوماسی یاد نافبرا شام و پاریسی ده به داوی آنی هری داویت سال 2009 ده سروک فرانسایی و دمی نیکولا سارکوزی سردانا سوریه کربو لی پشتره ناکوکی و آلوزی درکتن 17 سالان مزنین کوشکا الیزه تکلین خوب شامیره قد کربون تقینا گوویس به هیچی بو ده همان دمی ده بو دماغو ماکرون بری خدا بو کوشکا سروکوماریا سوریه اولور به احمد شرع سروکوماری دمکی سوریه را جویا بری وی جوینا فرمیجی دوه بشف ماکرون و شرع به هفره سردانا مزگفتا اموی کرن سروک فرانسایی بزمان فرمی ولات خواه لسر دفتران نویسی یا میوان شامی لوی مزگفتا کفنار چند هفوک نویساندن ماکرون چه نویسیه تقین کی پیرابویه ده جوینه ده چه جهوره گوتنه حتی نها نهاتی اشکره کرن جاهز تنتين باللور بالسيارة Non, inquiétez pas. لپایتختا سوریه شام افتقین کو رودان هاد روجوا جیهان دیه بالکشاندن جبرکو گلیاکو افتقین چیبون سرو کومار فرانسه امانوئل ماکرون به احمد شرارت جویا روشکی و صادق قومی امل ملکی دیمن جویناوان بدند همان دمه سرو کومار فرانسه جی درباره روشا داوید داخویان یک دایه از یکسر داخویانیا سرو کومار فرانسه جوره پارو بکم تشتك نكاره خوستكا سوريان آجبو جيانال ولاتكي كو سروری و اولهيا تباهي هي تيك ببه امانوئل ماکرون وسا بردوام تکه فرانسا آماده کو لکلک گلی سوریه به فرانسا آماده کو هفپارکی سرکه لسوریه به و سردان آمن سوریه بردوام بکه به ویش وازی پشتی داخویانیه هلوستا خوصا نشاند ده پشتی کو افتقین چید بن نهال پایتخت سوریه شامه روشکی وسا قومی دبن دفنا شامه دل انقره جینا لوتکه بن آناتوجی تل دار خستن افتقین پر بالدکشینن دهمان دمده وزارت هندرین آسوریه راگاند کو د انجام تقینین شامه ده حتی نه 18 کس بریندار بونه وزارت دازانین کو جناوان برینداران چار اندامین پلیس هنم هر وها تقص کرکو تقین لدر و چارچوه اولهی یا جی ماینا سروکی فرانسای بو و تو گرفین راست جیر چه نکرنه ده همان چارچوه ده چافکانین اولهی جی قنالا سوریه را اشکره کرنه کو آلیکاری وزیر گشتیاری سوریه فرج قشقوش بجی بریندار بیه قنالا سوریه دبیجه کو بریندار بو ناخوشخانه مشتهید آشامی هاتنه و گوستن اف آگاهیج سوریه تیوی هاتنه پاروکرین قنالا سوریه فرمی بوی شوازی جی آگاهیان پاروکرین لشامی روشکی و صادق قومه اف تقینین کو پیشکتن بریادمه که جیل شامی دیسا تقین شبون 11 کس هاتبون کشتن 21 کس جی بریندار ببون روشکی وسال حال شامی هیه بریاد دمکی جی هر تبلیغی نوساد به گشتی سوریه هبون هر جیوار سوریه روزانه کشتن تقین هر روددان سوریه جروجا کو گوهرتن چکریه نهاتی بسرخه روشکی وسایه اف دیمنه کومجی تمام دبینن لسر اکرانه دیمنه جوینا
ماکرون و احمد شاران سروکی حکومت آبگویز آسوریه ده همان دمه دجی سروکوماره فرانسای ماکرون به هفره جوین دگرتن جوین آوانجی از باورم هینا نقدیایه اگر آگاهی درباره جوین آوان ده هبن امی پارو بکن روشکی بسای تو داخویانی فرمی نهاتنه داینش در ویکو ماکرون داخویانی کی کرد دابو ده همان دمه ده سروک حکومت آبگویز آسوری جی داخویانی کردای پشتیوان تقینان از ویجی یکسر پارو بکن هاگیش بردستیمه سوریه بسایا جی خوی اردنیکاری رولا خویا گرینگ لهرم جنوب به دستخستیه سوریه بیه گریدان گرینگ ده بازار کوریدورین جهانی ده بالدکشینه سروی خاله احمد شرا و ماکرون بویش وازی تقاضی سر هفکاریا د پروژه نو ده کرنه دناو ده استثمار و کرینا چکانجی هیه بویش وازی داخویانی وان کرد چبونه د جوینه ده کو ایدی چه نقاش کرنه برفرهی وان نقاشا چنه هورگلین و جوینه چنه دمه پیش و درکوین پیش جاره یکم بو پشتی کو 2011 شونده د آستا بلنده سردانکی و ساج بو سوریه دهات کرن سروک کمار یانجی سروک دولت که بیشی وازی هاتو بو شامه اف دمک دریجه هف دیتنیم بیشی وازی تایبت دمکو حکمت آوگوز آسوریه به اواهتشه کو هات سر دسلات پشتی کو رژیم عباس هلوشی و هتشه هات الشامه بجیبو حکومت آوگوز آسوریه آواکرن شونده اف سردان و سردانکی د آستا بلنده جاره یکم کوچ دولتکی جوالاتکی جبو شامی خاطبول دارخستن دکیلیا و سردانه ده کو تما کو جوین و دست به بکرانا لنزی اوتلا کو امانوئل ماکرون لدما تقینن دو تقینن جدا روددن یک دو وسایت کی یک جی دبیجن د کنتینر کی زباله ده تقیایه روشکی وسا پیشکتیه اف تقین پیام خود چنج آلیه که و اف تقین هاتنه پیش خستن این هورگلیه نه هاتنه پاروکرن ل محقق دوان تقین آده پیام هنه جبر کو خویایه دیمن آندجی اگر تماشاوان ما ببینن دیمن وان تقین آندجی اف هورگلی هنه دم بریا کو تقین بکن دکشینن وسا پاروکرن خویایه پر آوایه کی ارگانیزه کری با آوایه کی ریختن کری وان تقینان پیش خنن مساج ددن هنه کا پیام ددن هنه کا روشکی وسان حال سوریه الشامه قومه اف دمک لسوریه اف تولهوی هي هن هورگلی هنه د درباره کو لسوریه روشکی چواد قومه از دخوازم اگر از خو بگینم وان هورگلیان از بوراجی پار بکم اف دمک روشن کو تولهوی هنه لسوریه هر د قومین بتایبت روشکی وساهیه از وانا هنیجی دخوازم پار بکم دناوا ارتشا سوریه ده اف دمکه گله کس د آستا فرمانداری یانجی رتبه وان هه کو دناوا ارتش ده به نخوشیم به گومان جیان خویا یان دجدس دنیان تیم کشتن گله کجی دبیجم قریزا عدل تیم کشتن روشکی وساهیه دناوا ارتش ده هر اف تبلیغ هبون هر هولدانا داعش لسوریه هبون ده همان دمه دجی دناوا اف کومنچکتار این جهادیست اکوج دورین جدا هاتمون شامه بجیبون اکوج وان راد گوتن بیانی تایبت اوی جالیه آسیایا ناوین کو هاتبون دوان دمین داوی دجی پرداخیانی دانکو تصفیه کرنا وان لسوریه دست بکریه روشکی و صاحبو بریا کو اف تقین چه بون هر تبلهوی و کشتن دیسا تقین لسوریه هبون اف تقین داوی جی نا باندوره کی مزن لسر هرمی لسر روجا هرمی کریه ده شوپاندن اگر میوانی ما آماده به ام بگیرن دکتر مسعود حمید اکادمیسین گویی بخوا لپاریس خوندیه و لورد مینن هاجی هاتی روجوای کردستانی جباجار دربسیه مربه اگر آماده بهم خیرات نایب کن بله ام خیراتم برنامه ما سرشاوا دکتر مسعود حمید اف تقین دکیلیا کو جوینا احمد الشارع سروک حکومت آوکویز آسوریه و سروک کمار فرانسه امانوئل ماکرون ده اف تقینین کو پیک هاتن چم پیام ددن و وان تقینان چوا گرت دست جوین دوا گلیین کو جوین دلدار دخن اف تقین چه دبن بله راست سپاس بو تماس شوانه و راستیه تقین چه دبن ابوک ناما که بشینن ج اروپا و ج امریکا را گو شام نه آماده یک کار به سرکرداریا بی ولاتی بکه یعنی جبر ددن خوانه کریج کسی ایک وان کارات که او بخوا جهندل رژیمی
رژیم هاج برگل گروپ دیدن اب گروپ نهان کس بوان هر نه متفقن به رژیم ره بوان نه آریکار دخوازن اب رژیم نه فیرنگی هان به اب سروک سوریه به گوهز احمد شراجی آن هات خوازن نزیک خوانزیک اروپا و امریکا بکه جبو بی هایو هاتنا ماکرون جمعی رنگی کی پر خورد جیرج بر سروک کمین دو اروپا در باسی سوریه دبه اب تقینا هان جبوج ماکرون بیجن سوریه نبخیره سوریا هنا نه کتی واره گوون پشگیریا ویبکه ابانه هنه دخوازن بدن خوانه کرن گو کسی بخوازه وره سوریا دبی دریا وان ربش بگه بخوا ماکرون و هن مولاتین هاوردوری سوریا او جی بخوان نمتفقن سر سیاسا سوریا تیز مشان بگه فرنسا و ترکیا نهایک نرینه کوی جودا هیه و نرینی وانی گل کی عشتن دیجی هبدو جبو سیاسا سوری ترک گل کی پشگیریا یکن و فرنسی جی پشگیریا وینا کرد پشگیریا یکن دگلک خالاده دوی گو گورتن چه ببر گورتن دندره سیستما و رژیم چه ببر یک جه هم جبو علویه هم جبو درزیه و آهری داویجی جبو کردان و جبو حزب سوریا دموکراتیک ماکرون بدوی خو بری گلک جارات گود گو ام دفج کردان برنادن دفج حزب سوریا دموکراتیک ام برنادن انا هاتنا ماکرونی به درجه او سر بعد دیسا جی تاکید بک برگ بری چنداکی دیسا تشتی کوند بجن گرینگن اگر روشکی و صاحب اف تقینین کو دمات سردانا ماکرون ده پیک هاتنه پیام اکید دن ماکرون کو تو پیشگیری کردان دکی روشکی و صاحب دو پیام جهنه یک جه دو ماکرون بخو هاتی او بیت چی بیجه اره دو وقت دراغاندنه ته گوتن کسی گروپ نی جبو بازگانی هاتنه گروپ نی جبو استنه هاتنه لی تشنی هنه تشنی پولیتیک هنه ماکرون جبو مافی کرداجی هاتی ابا هنه صد سدیده و بحثا قصده بکرن یان قصده بکرن دویچ که هنده ام نبین قصده ام بیجن مافین کردا مافین کسین وقت بیجه نتوین دی جودا دندری سوریا ده و یاجی اقلیاتی وقت درزیا وقت علویه دبی پارسنا مافی وانا بکرن یک جه یادو دا امشبیر نکن فرانسی هیزا هری خورد بو دنفساندنا استراتیجیا سوری و شر سرداعش ده بناب هات گوتن امریکا لیب استراتیجی و نفساندن او خما فرانسی بون ایک اکشتانا حاضر کرن یاجی اب تکتیک شید کرنش بلکه فرانسی بری برمانه و فرانسی بری سوری ناس کن و جغرافیا سوری ناس کن و بچاویه و فرانسی جی ای هری بهتر جی شر داعش کرد بیده کده دکتور مسعود حمید از دخوازم ویجی بپرسم و بحثا داعش جی دکیلیا کلوتکیا ناتوی انقره تل دارخستن اف تقینین کو پایتخت هری نزی دفنا انقره کو اف تقین لی چیبون پیام کی جید ورددن لوتکیا ناتوی جبر کو گلک عالی لسر سوریه هین سرورن اف سوری تمامی صافی نبیه روشکی وسا درتکبه پیش نمیگوت ناخوی پیشید گو مگو ولاتنی هاوردوری سوری و فرانسی نمتفقن سر سیاسا آل سوری چید به اب کسی وان خرابیات کن یا به اشکی نزیکی سوریا بن دولتا سوریا او گلک جوان کنترول وان دستی انقره دیگه انقره خود خوازه وان چیکار بکه دبی گو او تلی سرکرداریا سوری بکه یا هم بازگانی خوبی سوری جبر ماکرون هاتیه برز ماکرون هاتیه بیده که جبوگ مسائل اقتصادی درابی استثمارات البته که بکه تی بیرامجی یم دو خالا گل کی بگرین گرین خالا کردستان باشور کردستانی دماغ فرانسی پیرابون و فلای زون چیکرین یکجی یاد داد دما شر دکشنا حریری ده لبنانی ویچ غبرز جاک شیراک بو ایش سوری لشکری خوش لبنانی مکشینه او جیش بو مثلا اقتصادی بو چما نشت استثمارات فرانسی بده که بین و استثمارات دان جهات نیده ماکرون هاتیش بوان شجبه خوانه کرن جوه دکره اتشا خوازن او عالی دیجی مثلا کردایه و ترک جیبی چی نخوازن مثلا کردا ترک نخوازن مثلا و بناب کردی به حق کرن ترک خوازن بیشن کرد لبر تننه کسی هرن سورينا عربي سورينا الفيديكيني هم كسي هن ناوان بهم كردن الفيديكيني اما مساله بنابي كردا ترك ناخذ بحل كرن ليه ماكرون اشكره قوتيه هم وزير خارجيه ويجي وهم بريز ماكرون ويجي قوتيه كرد برزغريكا كرد دبي بيشاره سر كرن ابتقينا هان نزيكي جي روشنا بريز ماكرون اشاره كي نج ماكرون تنيرج اوروبا بيشيره بيجي سوري نبخيره سوري روشكه خراب دمشق روشكه زحمت دمشق
وەک پەیام jî wevana hane nêrxandin adin jî ez dixwazim vê jî bipirsim ev teqîn ji îro û şûnde beriya demekê ji her teqîn bijarên kuştinê hewildanên cuda li Sûriyê hebûn derdiketin di nûçeyan de piştî ku ev teqînên bi bandor rewşa Sûriyê berbikir ve biçe. Yani rewşa Sûriyê rastî dema vê tarî de piştî şerê İsraîl û Amerîka û Îranê yani rewşeke pir xerab tên dibistandin ji Sûriyê re. Wê bibin destek destê dewletên mezin wek Amerîka de Amerîka wan bibe ku derê wan bibe yani wê bixwaze Sûrî bike darek ji bo pêlserê kêrxîne. İranê Hizbullah Hamas çê dikir ev grûpên han çê dikir ji bo hezaba xîne yan li welata xîne niha Amerîka dixwaze welata bike destek ji xwe ji bo pêl welatê dixîne. Ve ev bi rêya Sûrî pê derana rêk pir zehmete pir xerabe di nerîna min de ev rê nare serî ev rê wê gelek astengiya derbas bibe û ya astengiyên ekonomî hîna çareser nebûne ji miletê Sûrî dibin xeta birçîbûnê de gelekî anha derê bakur rojhilatê Sûriyê hinkî baş bû ana ew jî ket wê rêza a birçîbûnê de ji ber hem petrol buha bûye hem nerxên çûn û hatinê seyare araba xwarin ev tişkiş buha dibe. Ji bo vê yekê jî rêya Sûrî nerîna min de wê pir zehmet bi cîkî pir xerab dere ev cîhan jî divê got ser vê sekinandin. Yani hem kuştin li bêdekê çê dibe hem teqîn çê dibin hem serkirdayên Sûrî ji tên kuştin bi nesaxîna bi tiştna yani tiştî rastî ve şartîne ew cî pirsekê yani ev kes şartên kuştin îzen ew tiştene dibê got hinek hene dixwazin bi Sûrî têxin destê xwe de dîsa jî em ê vegerin em ê bêjin Enqera yan Tirkiye xwe dixwaze Sûrî bike wek hingulîskeke ji xwe re vê jî dixwazim bipirsim herî dawî ji we Doktor Mesûd Hemed taybet paytext Şam eger ev teqîn wisa li ser hev rû didin beriya demekê ji teqînek çêbûbû nêzî koşka edaletê eger ev teqîn wisa li ser hev rû didin ev tê maneya ku Şam nedibin kontrola hikûmeta veguhêza Sûriyê de? Na Şam nedibin kontrolê de na Şam dûrî kontrolê ye Şam 10 salê dî jî jêr lazim e goştan tê bin kontrolê de ji ber Şam ana hem grûpnî çekdar hene ne wezareta Sûrî re wezareta difâ re hem grûpnî hene bir serokê Sûriyeyê kem re hem grûpnî hene dijî serokê Sûriyeyê nûn hem grûpnî hene dixwazin tiştî xerab kir ji bo ku Sûriye serrast nebik û hem dewletnî herêmî jî dixwazin vê xerabiyê bike û hem grûpnî ê wek Hizbullah be Hamas be girêdayê Îranê be êdî be naxwazin Şam bisekirin ji ber Şam dike bibe destikek yan ji İsraîl re yan ji Amerîka re ji bo vîyayê jî Şam nebixêre dîsa ji bêjin Şam nebixêre rewşa Şamê zehmet be welat bajarê herî zehmetî wê tê çêbî Şamê û di demên pê jî nerîna min de wê teqîn pir bibin ji ber ew grûpê xwe veşart bûn wê hindik serê xwe derxînin. Grûpê girêdayî bi Enqera û Tirkiye be wê serê xwe derxînin ji bo guhkaribin xerabiya bêtir bikin gê Sûriye têxin destekekî tenê li. Ve ev Şam wê dirênî pir zehmet ana derbas bibe hem milletê Şamê û hem hikûmeta Şamê û hem leşkerên Şamê jî. Gelekî spas Doktor Mesûd Hemed akademisyen ji dirbêsiyê bi me re bû we rewşa dawî van teqînên Şamê bi me re nîrxand em spasiya we dikin. Spas bû. Niha jî em dîmenên zindiyên Şamê jî bi we re par ve bikin li ser ekranê wê dîmen jî bi we re bin û xwe jî dîmena bibînin ev rewşa Şamê her wisa divan demên dawî de ku teqîn lê çê dibin mêvanê me jî destnîşan kir ku Şam êdî zehmete ku bikevbin kontrola hikûmeta veguhêza a Sûriyê ji ber ku Sûrî salan e bi ser xwe de nehatî piştî hilweşîna rejîma Baez jî ku hikûmeta veguhêza a Sûriyê hatiye ser destlatê li Sûrî hîn zêdetir rewş xerabtir dibe divan demên dawî de nûçeyên ku derbarê Sûriyê de herî zêde derketin pêş her devera Sûriyê kuştin êrîş teqandin çê dibe gelek caran am biçûkin rêjeya wan a bandorê biçûk dibîne lê li gelek ciyan ev tehlûke xeterî her berdewam dike ji teqînên Şamê jî wek lûtkeya van xeteriyan a ku li Sûriyên hat qewime rewşekî wisa heye hikûmeta veguhêza a Sûriyê tê gotin ku li ser Sûriyê nikare serwer bibe rewşekî wisa niha li pêşe dîmenên Şamê ne ên zindî ne rewşa Şamê ye hûn bi xwe jî dibînin cî bi cî li Şamê wisa xuya ye wê teqîn rû bidin ji ber ku divan demên dawî de ev hewildanên ku bi taybet
لسوریه جی پیش کتبون داخویانیان دانالد ترامپ هبون کو سوریه لدجی حزب الله بخیر شهر روشکی وسا درخستو پیشن کالیان وسا نرخاند بو جیب جی عالی حزب الله وجیج عالی لبنان او دیساج عالی رایدارین حکومت و گوز سوریه و داخویانی سر هف چبون دوان درباره وان مجارنده گوهرتن هرمتین قوماندن بگشتی د چارچوبه شرکو دنابرا ایران و اسرائیل امریکای د قومی هرم بر به گوهرتن ودچه گلک رایدارین سرکشی آبی شرکرین اف هر دام پیش کو امی روزلاتان آبین جنوب دب گوهرینن دیاره کو ایدی گوهرتن وی بشوازکی پیش بکویج بر کو اف تقینجی هنک پیام دنج عالی هنک اونتیم پیش خستن اف دیمنین کو وند بینن جیل سر اکرانه جین کو تقین لیچه بیه ناخویا کو روش لور هنکی آرام بیه هیزن اولکاری لور خویا دکن لگرین تینکرین دخوازن روشه فهم بکن اف تقینج عالیه که و چه بونه کیوان تقینا پیش خستی روشه کی وسا هبول شامه کلیا کو جوینا دنابرا سروک حکومت آوکوس آسوری احمد شرا او سروک ماری فرانسه امانوئل ماکرون دست بکه اف تقین لنزی اوتلا کو سروک فرانسه سروک ماری فرانسه لدما نزیوه اوتل روددن ام دیسا دوباره بیجن تقینک دو سایت کده یک جی د قطیه که زباله ده د کنتینر که زباله ده پیش دکوه روشکی و صادق قومل شامه د شامه دما اف تقین چید بن کو جلوت که بنت یا سویه کمین انقره هاتل درخستن گلک عالی یکسر اف آگاهی جدان پاروکرین کو اگر لوتکه بنت آناتوی کو دبن دفنا شامه دل انقره تیل درخستن هنک دخوازن پیامان جی بدن ده همان دمه ده جی پیام دان ده شخص سر کومار فرانسایی ده پیام ددن سرکرده این اوروپایی جی کو او سرکشیا و دوینا لوتکه بنت آناتوی دکن روشکی و ساهیه بله ام یکسر برای خوب دن شامه و میوان کیمش شامه جی هبه عبدالوهاب خلیل نونری مجلس سوریا دموکراتیک مسده للشامي بمربه ومخيرات برنامج ما بله بريس عبد الوهاب خليل اجرون دنگ مر بهزن بله دنگ تخوش دبیزم کرم بله قوت به راستیجی للشامي وسبه دو تقين رودان برياكو جوينا دنابرا سروكي حكومه وگوز اسوري احمد شرا و سروكومار فرانسای امانوئل ماکرون در دست بکه اف رودانین کوان تقین شامه پیش کتن و ام دخوازن جوجی نرخاندنه و بگرن اون چوا دگرن دست وان تقینان درباره و جوینه ده گلو پیامه که ددن اف تقین بله شواناش بو بريم بپرسن کار تقین چما چه بونه چه پیامه و گره کم ظالبن یعنی افادنا سر کوماری فرانسا سوری دش برچی چه ملفات بین نقاش کردن ایدیم بیگن انجام و پیامه اف جهتا اف تقین کردن راسي هكذا زاني يعني انا سوري سري ام فيجن دما درباس كويد سوري دروشك ابوري د فرز احمد درباس د دروشك ارامياوي د فرز احمد درباس د روش ابوري ايديش هموم ولا ايدي براسي زعيبون هي حكومه السوريه سربي اساسي از باورم يعني هديتنا كهات وجبر صدمه شكرنا لنا يكجي ملفات اقليمي بون يكجي ملفات هندرين بون يكجي ملفات عبوري بون ايدي براسي يعني ام تمت بيجن الجهات تفاصيل تقينا بكن تخريب بكن سرخه السوري بكشتي چهریم دبت پسکری کابینات نفس خاطر سوری بگشتی براستی افغانات خوازن پیامی که بدن هر کسی سوری نهری مکارامه سوری ایدی تکس نکار تکیلیا بکه دیده سوری نکار ایدی گاوه که بدپش افتوی معنی ایرو یعنی دیسم تکس دکن سرمنا و تاکید دکن ام دبیجن هنگر سوری روشاوینا ولو ایدی نکار تکاباته گرک روش بی بودن دسپیکش هندری سوری گرک دانستاندن که آوا کردن جبهه‌ی داخلی ایدی بهتر تقویه به دیکاره به انجام باش و کار به کار باش. و بخوال شامین ونجنیز ود شوپینن روشا شامین هاد چه آسته دی بریا دمه که جه افتاقین پیش کتبون حکومت آوا گوز آسوی سر شامه به کنترله ونوان درانه روشا ور بگشتی ایدی براستی یعنی افکار بیشتر آن ما خطری سر سوری بتبایی هنه و شامی بتایبت یعنی ایدی براستی جهات هنه خوازن
نامه خود پیامه خود بگن هر کسی ایرو دبیجن گرک سوری جبه خطی در نکر یاد بین کنترل آمده بیدی براستی یعنی اف صراعات اقلیمی اف صراعات دولی سر سوری تأثیر بینات هندری سوری دتی خیال کرد قبضه امنی ام بیجن نبیجن براستی یعنی اف بیج اف بویری چیه بود یعنی بری بسیار روزا ام بیجن حکومت سوری ایدی ورد دور پیش دکر بهتر حاجز خود پر کربون لی رغم بیتشتی ایرو دیس تقین چیه بود ده به معنی براستی روش نگلکی آرامه زعیبونه کی جبو روش نولو یعنی آسیا اسکارم بجم یعنی جهات وان تشتادی کن وان تقینات کن دستی وانا درجه خطانا باشانی ایدی براستی جبو بنا ام بجن تجاري تدولة تحكومة هاجر دمكيبة هاجر حكومة الجندريش به إيدي نكار السيطرة يا كنترول بك هاجر جبهة داخلي براسي شفكي. از دیسا جواجی بپرسم جبرکون بخال شامینه اف تقین دکلیا کولوتکه بلند آناتوی کول ترکیه دست پید کل پایتخت آنقره پایتخت شامشی پایتخت هری نز کو نزی يعني وك اوي هرم روجلات نافين ده بقشتي كونيزي تركيا تي حسباندن اف فيامك جيج بوي لوتكيتي دا انكلو كسويكو اف تاقين بيش خستنه بري استن بينات بيش يعني سوري جبا صراعات اقليميه سوريا ايدي براستي التاثير كي السلبي اللي سر واقع السوري بشتي هاجر سوري بخاز قاله كي بدشي قال بي دانين براستي ويلهم بري بينات تقين نورو هم جبا دول اقليمي ايجو سر سوري ام بيجن الصراع كي كان ايدي او نجان وحالات توافقي جبر بينات تم خطري السوري وملت السوري بشتي هي جبال صراعات دولية تأثيرها وانا مباشر يعني أبيجن أف زيارة سر كوماري فرنسا السوري ده إيرو براسي هجر معناه كوينات ديرو كي هبا يعني مثلا أبيجن بلكي دانو صندنا جملي أبوري جي هبا بلكي أنجام الباش بالتالي دوات تقينا ده براسي ديس ده هركس ديس حسابات يعني فمراجعة جبو بينا حتى كمان ناتو جي تركيا باورم يعني تشتك السياسة دي بسببتنا تشتك برسالتنا جبو بنا أزوجم واقعي سوري تب قريداي بواقعي ون بخوا جبركو لوي هرمين ون هري نيز جنيز فات شوبينن باي تخت شام روشا سوريا براستي جي وي برب كرفا بتشكو اف تاقين جي باندور دكن ون شوا دقرن دست روشا سوريا بلي انا براسي يعني هركز انا باكور وجلات السوري للتجربات برمزن هبو جيزن سوريا ديمقراط جبو شريك هرولي بيتر ام بيجن امكانيات وخبرات واني هبو بيمشي عليه براستي ما اموت ملتي باكور وجلات السوري دي مجالك ايشا ارهابي وترولي بيرتي جبو بينام ايشا لنازانا از دبيجن تم دبيجن هجا سوري جبهه خوني داخلي ايدي نيب اگر تم ام بيجن جواكا سوريش هف كتبه ايدي براسي انجام النباش سر جواكا سوري بشتي ورا جبولو قبام دبيجن اگر انتكراسيون بشبه سر استكي قربلن سر استكي تشاركي ويدي بيتر كار ملت السوري انجام نجيبه ايرو رو هيزن هند نوا سوري ده خبره واهي تجربه واهي جراك او ببن ام بيجن بشن هري هش نوا ارتشك سوري دي كاربن بارسنا سوري بكن كاربن علي كاريه بارسنا سوري بكن كاربن علي كاريه بابا كرنا سوري بكن جبو بينا تم تكزلكن يعني هجر انتكراسيونا كان ديماجه همو ملت بابا كرن سر اساسكي هبش براسيه بيتر انجام لي باشبه ليه هجر ابعقلي بمينا ابعقلي اقصاي تم هبه براسيه انجام النباشبه هجر اف صراعات بردوام بكن صراعات اقليمي صراعات دوليه بين وبيتر انجام بيتر بين وبيتر قرب جبو بينا تاثير العمليه السياسيه تاثير العمليه ابوريك تاثير لهر شيء جبو بينا از بيتر از كارم بيجم براسي افتقين ولو بيتر تشتكي سلبي ضد جواكا اوروبي جواكا اقليمي جواكا هندرين اتابسوري ام گلکی سپاس کن عبدالوهاب خلیل نونری مجلس سوریا دموکراتیک شامه بمربو مخواست درباره و مجاری تجی نیرخاندنی خوب که قوت بجوره گلکی سپاس کن هم سپاس یاد